Hobong mi te ho zo sile hiche video na via pathin thu anangai ho zo se Jesu Christa minin kangai lutna salam kan pe na he pathinin dam nei pe win tuni phat chan gya ahu hing na thu pha ho sei phung theile ngai theile jathia yum na lai zawin pathini thangbo in he tunia ina kyo lim na diwa ka hin del han so hi le Jesu hi koiham ti tu cheng Matthew bung som lagu chang som na thuma panin som lagu chan na simo hitin chom chan ana kyo lim hi te Jesu hi koyahi na ti em na hin khuwa Jesu hi koyahi na ti em ti hi ina kyo lim devin pakai menin tim na kai nevin Bible chang isim do devin Matthew bung som lagu chang som na thuma panin som lagu chan ana simute Chuin Jesu Caesarea Philippi gamkol sung agezin ase zui teza mihim chapahi koyahi ativem tin adongin ahi chuin amahon kim khanin John Baptist ahi ativin kim khanin Elijah ahi ativin kim khanin Jeremiah ahi lole thim gau hola khat pe nahi ative tin asiru nahi aman ama hoza na honla koi ahi nativem ati chuin Simon Peter len adon bonin nangma pathin hing chapa Christa nahi ati Jesu chu Caesarea Philippi gam kolsung agezin asai zui teza mihon mihim chapa hi koi ahi ativem tin paka Yesu na dong nahi Pathian thui sim do naw athonei pani ho zo se adingin pathi bu pu han la pai nga taw ni te ka ki pa ui pakai nei long si naw kitang ta nang man nei chanwa tu phat chan nang man nei pi wa dam na hin khna nei pi wa namai cham phunga hepa dang ma hu khom thina le hepa ki pun khom thina te hi zong le pakai na ha cha yong tu ni gya namai cham phung ding theina la ya nei ko ya na hu hing na thu ho long sim phung thei sei phung theina la ya nei ko ya hepa na thu ka za thina di wa hepa mihim chi na ki sim jong la man cha ho hepa nang nei pi wa hepa hiti ho thil ho mang cha na thu a ki ho lim khom theina la le in mun lo muna jong za theina la ya kom jem ka ki pa na min lo pi ka thang wa nei pa chom cha na thua kong ke lim dio hin pakai nang ma ka het che nawa nang ma ka king nei de che nawa nang ma hi koi nei ham ti ki chi ta ka het thina di win na thu he pa ki ho ading in mang chan lang na ha cha yong ne hin din pin te na khut thingam ki hang do na pan pin nga ya ka taw ne hing sing ka pa ka Yesu Christa mi nei san pe on amen tunia ka sei do nom pen chu Christian hin kho hi kholjin hin kho hi ven Suteng le Christian hin kho hi achi jing hin kho hi ki Cholnga lowa chi jing hin kho hi ki chi ichi jing lai wa hi hin kho wa hi do na zat som som mihim hina pathin nei do na mihim la mihim ki do na ei ma ki do na thu do tam ta don bud dinga ki lom thu do tam ta puma chi jing hi weti hi ama se penin ka sei do no mi nahi Jesu Christa le asei zui ho jong ki Cholnga lo wa chi jing wa khu khana kuna khu khat mun khana kuna mun khat chi jing wa hitia hi ki pa na thu pa hi a hil hang le wa ki Cholnga lo wa chi jing hi tu ni ni Christian hin ko jong hi Cholnga lo wa chi jing Christian hin ko Christian na to ito wa Christian hin ko lam izo jing hi tu ni hi ki Cholnga lo hi win ki Cholnga na di mun ilhun ka wa tu ni hi chi jing hi tunia Christian khat nahi ta hi le nazui pa Jesu hi ko hi tia nangin nakila am ti hi tunia chom cha ikholim divin pakai min ka ti no min hi pakai Jesu Christa sei zui te to anachivin Bible ai mudung zui in Caesarea Philippi apha ko nahin achi jing pum pum hin pakai Jesu Christa mi hon ke ma hi ahi ruwa hele mihim chapa hi koi ahi ativem ti hi pakai Yesu Christian asei ji ho chu adongin hiji thudo amasak ahin mi hon mihim chapa hi koi ahi ativem patna ani na ado chahile nang hon koi ahi nei tivem ti hi
pakai Yesu Kristan hi chu tu do ni hi chlai Philippi aphau hin asei zui te chu anadong in hi tunin so pite ho anung i zui pau Krista hi koi hi itiwa tunin igam sungu hi aboi che tan boin le ha sat na tan ahi lo wa hela tuni hin i hin ding i thi ding zong ki het talo i ti phana i pin in pha ding ham ti zong het thelo din mon ho ta hin ding khata ben achuti a hela tuni a hi Christian khat nong hi i pidinga Christian nahi ham ahi lo wala Jisu nung hi pidinga na zui ham na zui pa Jisu hi koi ahi ti an het nam ti hi tunia eima le eima ki khul chin phat ahi ta tunin so pite ho Jisu Krista hi midang hon i pia na ngai to Jisu Krista hon juda ten Jisu Krista het ta hi ama hi juda gol hanga hin ahi lo wa hele ama hi Messiah chu ahi poi ahin la Messiah ki hi sa pa Messiah hem hi tin juda hon Jewson ana sejuvin ana demovin ahi lo wala tha jong ana thaw hi chi ai chu ting le Muslim hon ama hi Allah seju ho Allah somni langa Allah hin seju somni langa ne hin hi chi seju somni langa ho la hi Jisu jong hi khat hi ativin Muhammad sanga nimzo Jisu hi ativin ama ho hin Jisu hi seju mai Allah apathin pau seju mai na sejuvin chuting le tua ama hon ahu hi chi ahu pathin Muhammad hi chi pa sang him jong Jisu Krista hi aneu joy ti hi Muslim hon anata san chu ai chuting le Hindu ho hin Jisu Krista hi Christian hin khut do pa hin chuting le ama hi ho gut mi hin ama hi pathinin aman cha khat wang hi ti zana sangta Hindu ho hin ana pevin hiti hin jat chom mi hon Christian te e mu naw ahi lo hal anung izui pau Jisu amu naw hi jat chomin ana mu vin hi ka sei bangin abangin ama hi pathin ki sa mai ahi lo hal Messiah ki hi sa mai Messiah hem hi tia gel loyo min ahi lo hal pathin dang ho pathin na hin sol khat mi khat bang cho hinai tia gel loyo min ahi lo hal ho hil khat mai hi tia gel loyo min hi tunia nangin Jisu hi ipi hi tia na gelam ti tunia isei do no me hi jeson pakai Yesu Krista nama su penin hichlaya sei zui te to achi jing lai we hin izoin ka satan e Christian hin ko hi achi jing hin ko hin phar sia chol ngalo chi jing i hiu te ki na tunia he na chi jing lai ya na ding mun hoi lai ham ti yong na gel puma tunia hi Jisu hi ko hi tia na ngai tu ham ti hi isei do no me hi ja pakai Yesu Kristan asei zui ho ko ma chu mi hon mi him chapa hi koi ahi ativem tia thudo masat pen anei chun asei zui ten adon bunamin mi abang chun nangma hi John Baptist na hi ding hi ativem mi abang chun John Baptist hi John Baptist lagaw hi ativin abangin Elijah hi ativin abangin Jeremiah hi ativin abangin thim gaw hola khatwang hi te hi ti chu anasei zui na hicha kunai het do thi chu pakai Yesu Krista leya hong len la hin Israel te jong hin Jisu Krista he ane het sim povin za chumin ana movin abangin John Baptist danen ana gelovin abangin Elijah danen ana gai tovin abangin chuting le Jeremiah thim gaw pa danen ana gai tovin abangin thim gaw hola a khat pen wang heding tin lungel za chum Jisu Krista amu naw hi za chom chin ana movin Jisu Krista hi za chom chin ana zuizubin a hi tunia nangin Jisu Krista hi koi hi na ti am ti hi tunia hobumi te ho chu ting le ei ma ho chi in ki do diwa pakai mina ka tim nom na hi na hi chun tuni hin Jisu Krista hi koi hi itibam ti he na ve tin Jisu Krista nung zui chu leiza alen la chu mi asanga simin ana zui hi asanga simin azui naw chu ipi a het do wam tile mi sangli awa nung hebin mi sanga anaba awa jong hebin hi chu mi sangli sanga anaba awa ho chu numei chapang simlo pusal jing
mi sanga pusal jing se mi sanga hi a le nu mei chapang zaw na chu mi za heding hitam ti zong ngai to te hi chia chu Jesu Christa nung hi mi asanga simin anazui hi anazui ho hi itabanga Jesu Christa hi anazui wam mi ti ai mi abang khat chaga gen theu chun Jesu Christa nung chu anazui wen hi ti chaga gen theu chun ne le cha ki mu na dinga oi van na dinga Jesu Christa nung chu anazui wa Jesu Christa ama ho chu anwa wa diu ama ho chu ne le cha anapi diu ne le cha ngai cha na ama ho chun Jesu Christa chu anazui hi akat na anin a mi abang khat chun Jesu Christa chu itbidam pia anazuya ipidinga Jesu Christa nung chu anazui yu ham iti a hele ta sadam thelo hi je ven nat nane hi je ven ata sau dam thena ding le ata sau kisu dam thena ding in Jesu Christa nung anazui ven Jesu Christa nung chu akon zangin dam na amu na di ven anazui ven hi an thum na Jesu Christa nung chu ipidinga anazui yu ham iti a hele Jesu Christa chun thilkidang anabolin abangle adam lo ho su damin abangle zat tuipi kinong aphoti ahilwala thilkidang tam ta mithi akai thoti hogia anoma thilkidang tam ta pakai Jesu Christan anabol hi hi che thilkidang abol ho vetnom na mai maya azuya jong mi tam ta anomu vena hi alina chun Jesu Christa hi ipidinga azui ham iti aile mi abang kha chun thilkidang tam ta abola mi asang awa wa chun ama hi lenga tunding hi ama hi judate leng the hi lenga tunding ngai to a Jesu Christa he ada chamlowa lenga pansa leng hi sa ding lungthim lunggel ngai to a Jesu Christa nung zui jong mi za tham khat an om nei a chaina pena Jesu Christa nung anazui ho hin ipidinga anazui ham ahit eti ahile ama ho chu ho hil hon jong anazui win rabai hon jong anazui win Jesu Christa nung chu miching ta hon jong anazui ipidinga azui hamatila mi tam tan azui phana Jesu Christa abel ding mi atam che phana chu Jesu Christa hi hoilaya kimanthia hoilaya akisu mo na ke a Jesu Christa hi kimana thempu ho angsunga ke kailu na achung thu ki tan thering hamtia Jesu Christan asu moding hola ama nung zui gun set jong mitam piano mane hi tunin jong so pite ho Jesu Christa khang lain jong mi hon lamchom chomin ama nung anu zui gin tunia ei hon jong Christian hung hinaw kum tam ta ang huitan tunia Jesu Christa nung izu hi ipidinga Jesu Christa nung nazui ham Jesu Christa nung nazui ya Christian kiti Jesu Christa nung zui hoti nahin tunia hi haw na ding mai me Jesu nazui ham dam the na ding mai me ya nazui ham ahilwa hele leisit na lopi na ding le zabol chan na ding nazui ham china la thip na ding nazui ham ipidinga Jesu Christa hi nazui ham mitam ta hon anazui chu za chum cha nazui hi tunia nang man Jesu Christa nazui hi ipidinga nazui ham ti jong hi tunin ka do nom kin nei hit je chun Jesu Christa mitam ta in anung anazui wa bol mo kidang anabola ahilwal mitam dam theina na piawa ahilwa hala za chum chuma anazui lai wa mi hon Jesu Christa ipimong mong ham ti a het sit lo bangwa tunia e hon jong Jesu Christa ipidinga izui wa ipidinga e huwa ipidinga Christian hi ham ti tuni vanele sit ki chaina ding phat anai ta wangin mitam ta hi amin mai maya Christian hi a Jesu Christa hi di ta zuilo Jesu Christa ahi na di ta velo mitam ta akyum na lahi nahi Jesun asai zui te ho jing jong chun ama ho jong hin Jesu Christa azui naw aji chu leng hung hi ding hin leng hung hi teng le ama na to na noya chu leng bai hop na noya na to pha ki muding ham ti azui loi sei zui tam ta jong anu ma hi ya chu pakai Jesu Christa mi hon mi him chapa hi koi ahi akivem ti thu do chu na do am sa abana tuni hin hiti ho si chu Jesu Christa na hetan mi hon pakai Jesu Christa chu iti amu wem ti ho jong a hesu kaitan hi chun pakai Jesu Christa ama ho chu ben ahila mi hon abangin John Baptist he 87 abangin Elijah he 87 abangin Jeremiah he 87 abangin Themgao hola khat hinte 87 ahile tunia nang hon ke ma hi ko hi native ti Jesu Christa asai zuite ado acha tunia hin nang hon Jesu Christa ke ma hi ipi hi ko hi native ti hi paka Jesu Christa asai zui ho ado line pitelin nang ma pathin hing chapa Christa sunahi ti na phong do tan pathin ni thang bo binai tunia pitelin asahi nang ma hi pathin hing chapa Christa su nahi ti hi ana phong de nahi
Jisu Krista ahi na mo yang pathin hing chapa Krista chahin leisit lengam tung do dinga hong ahi pon leisit na thil kidang dang bol zong le ama alengam vai hop ding ama hi mihim ho hu do dinga mihim ho lagaw hu do dinga leisit na honga pathinin achapa changkha se chu vanoi mi te hu hing dinga ahim sol la ama ta chu vanoi mi te hu hing dinga hong pa Messiah pathin chapa chahi ti chu pitelir ana phon do ai tunin so pite ho hiji pathin chu nei kha jawin pathin ni thang bo nei tunia hi Jisu Kristai pathin hing chapa hin chu ting le ama hi vanoi chon sir hu do dinga hung ki sol pa pathin chu hi ti hi tunia hi na ta san mong mong hinam achu ti ahel ama chu pathin hing chapa hi ti yong na ta sana ama chu mi hem ho chon sir na ki to do dinga hung ping pa hi ti yong na ta sana hi le tunia hi mi ho hu hing dinga Calvary cross ahung ti aitan mi ho chon set ngai dam na dinga ama hung ki pedo aitan nanga dinga tunia hi Jisu Krista ki pedo na ti hi obumi te hozu si katip nom nahi hi jechun second koren lang ivet na hile ta sana nahi lo no ho tu nang ho nang ma ho che tun ki holo na ti ta tunin so pite ho ngai tu le igam sung wa tunin pastor ho reverend ho evangelist ne ho Camp building, pathin thu saying, ahilwa hale, in hung building, ingai char ho si tunin. Ikot bingu hin kal ha thei talo. Pathin mai cham phung jing ayong athu phangai khom dinga mi tam ta jong ki khom ngam talo. Ai tai. Tuni an hin khwa Jisu Krista hi ipian ki sanam. Ti tunin ki hel ta. Jisu Krista hi ipian ki sana Jisu Krista hi ipi hi na ti em. Tunin ta sana nahi lo tunin nang ma ki vetan midangin kem bol pha jong hi thei talo kem jong ki bol thei talo reviver jong ki bol thei talo ahilo wala thil da chom jong ki bol thei talo ahi achuti a hele tunia hi nang ma counseling ne ki bol phat nang ma nahi na ne ki khul phat nang ma pathin tho na ki til khu phat ai tai midang hung thei talo phat ai ta jin tuni ne na chiwa ei ma ho hi ipi hi wam ti hi anaki holute Jisu Krista hi ipi hi nati am ipiana kisanam Jisu Krista pathin chapa hi nangman ipiana gelam nangman lungtup jat chum na niya ahilawa hele Jisu Krista hi ipi ngai tu na dinga ipia dinga pathin chapa hi anung na zuya Jisu Krista hi pathin chapa ahin a ipi phat chum na dinga nangman na zuham ti tunia ai ki hol diwa pakai bina ka tim no mahi I Christian hinkho hi achi la hinkho hi vin chizing hinkho hi vin Jisu Krista nung izui na wa hin tunin ei ma ho chi ki hol ta ho ti ta sei do no mahi ei ma ho chi ki holutin ei ma ho chi ama adingin ki pe hutin ei ma ho chi ama adingin ki tulu no hitin ei ma ho chi ama adingin ding det no hite Jisu Krista nung izui na wa hin nanu na pa Christian hong hi ja Christian hong hi ham ahilwa hele nanu na pan pathin na ho mai maya pathin huwa na hong pin ham nain sumi te Christian hi anang yong Christian na mai maya ki khop khom na hong jawa ahilwa hele society a khom lo ko etia hichi society lai lu la ahilwa la denomination khana khom lo ko eti mana hichi denomination ngai lu le ho in ki sa ja ho ina ga kai lo ko etia ho ina na kai ham tu hi ninung lang ai ta paka Yesu Krista na sei zui te ado banga mi hon ki pai mi hem chapa hi ko hi ativam atia mi hon a het dan ado atsai na abana nang hon la ko hi nei tivem ti ado bangin tunia nangin Yesu Krista hi ipian ki sanam nahu hing pula na leng pa na ki sanam ahilwa hele ipian mu am Christian khat mai maya na hong pin ja Christian in sung khat mai maya na hong pin ja nanu na pa Christian hi ja nang long Christian na ki simjing ham tunin ki ngai to chon si ka hi pakai tia isei phat noi talo ha ema chi pathina ki pi lo phat noi talo tu ni hin gelew hen ni khojong chom cha bo inei ta bin tunia iti phana ipin in pha di hom ti jong isei thei ta po bin ken jong ka sei thei ta pun nang jong na sei thei ta pun koi ma na sei thei ta lo phat so ai ta
achutia hele Jesu Christai hu hing pu hin ama him him chapa pathin chapa leisina gal zo dinga hungpa gal zong zowa thina gal zong zowa Calvary cross nang leke achon se na hung phat do a pitelin nang ma hi pathin hing chapa Christa chu na hi tia aphun do pa tunia hi chi Christa chu ho pathin hi ka jin pathin ni thang lo be na hi tunia hi chi pathin chu nangin na hu hing pula na leng pa adinga na kisan ta na kisan khalwai la tunia hi nga dinga anawai ge be se tamai thi ding hi ye chon tunin so pite ho ei ma chi ki gelo hitin hi te tunin apeng tha so Christa dinga hin khu tha nia ke ma hi chon si ka hi tia pathina dinga kipilut son na kipe lut zo nia pa na hin khu na chi dan thagawa dinga ichan gya na hin khu na pe bia na thagaw hin khu ichan gya renew na ki bol tam ti chong ngai to te tunia hi ema ho pha ema ho ikisim thawa ema ho tha di ki pewa achi jing hin kho ahi lowa le se hin kho lam izon layo I khol jin lam pi wa hi ilha manglo na dinga chunglam bia pathina dinga detta ka thi jong le Christa a ka hin jong le Christa iti pha no chahi ta tunia Christa mina thingam ding mi za de mawam thi jong leng Christa a ding ka hin hing jong leng Christa a ding ka hin Christa to thi khoma Christa ta hin khom ding ka hi tia thi lungmona nei che I hiuta ti hi kingai to hute tunin so bite ho ingai to wai le tu lain WhatsApp ho pathin thu ki ai lo wala zu tu ho pathin thu ki sei tam ta ingai ta men ahi le tunia tam ta ingai hi I phat chung pi hinam he che tabang ingai thelo naw pha thong ding hi he sun tunin in sung chewa na ki dong tin ei ma ho chi ani ki kholetin ho bung mi te ho ju se ka ti no me chu Jesu Christai tunia he ko hi ti ani ki sanam Jesu Christai na nga dinga ipi ham Jesu Christai na nga dinga itabang ham ti hi nang ma ki kholin lang tunin ta sana nahi lo nang ma anaki vetan anaki patep tan midang ahunga na hung patep thei pha jong hai tapun midang hunga huing na tu pha na hung sei pi phat jong hai tapon midang zo hung thei telo hit to bang program long chu ki gong thei telo pha rahi jin nang ma ki holin lang nang ma anaki patep min lang Jesu Christa hi pia na ki sanam ti nang ma anaki holtan ti tunia achai na pena ka sei to anom pen ta chu hi hesun tuning so pite ho I phat no hi nai mong hi tan I tabang pha ni hin pha du ham ti jong ki sei thei telo din mun hin tu ni hi Jesu hi hu hing pu le na leng pa adinga na kisana nang ma ta jong ma adinga na ki pi lut hinam na ki pi lut lowa tunia hi sei thim mana yong hu hing chan na the hi tapon a hi lowa la sa thim mana jong hu hing chan na the hi tapon mel hoi ja jong hu hing chan na the tapon tha ha ja jong ki hu hing na the jong hi tapon Jesu Christa na ne ya nang ma jong pathin chapa na lung thim pumpi na hin na pumpi na pilu na ke ma hi Christian atisana e cho do sa Christa a ka hi tai tia lungmon na ne ti tlo chu nanga dinga hin na ding lampi talo ding ai yesun tunin e ho chi ki ngai to tin Jesu Christa iti pha na hong ding jong la iti pha na thina na hin pha ding jong la lungmonga na hin ko pha na ama to kilam tu dinga ki godo sa hi dingin hobung mi te ho ju se pakai men ka te men pathinin na thu ichi anangai ho jo se ilung sung che wa ho adingin athu phathe e bu pi ta hem